General Pacifique Masunzu tayari yamaze gutabwa muri yombi yoherezwa ikinshasa nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye kuva ku munsi w'ejo byiriwe bitangaza amakuru. Impamvu yatawe muri yombi harimo kuba yarakoze ibyaha bitandukanye byo kugambanira igisirikare cy'igihugu FARDC, harimo ibyaha yakoreye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nka Uvira, Minembwe ndetse n'ahandi hatandukanye harimo na Bukavu. Ariko nanone andi makuru akomeye cyane avuga ibyaha bikomeye cyane yakoreye muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, harimo guha intwaro FDLR n'indi bitwe itandukanye nk'uko tugiye kwibagezaho muri iyi nkuru yose uko yakabaye. Twihuse cyane rero, mbere y'uko tugera kuri ibi byose cyangwa mbere y'uko tugaruka kuri iyi nkuru ya Pacifique Masunzu, reka mbanze bagezeho aya majwi ya nyakwigendera General Makanika avuga kuri aba bantu barimo Masunzu. Ntibabonye ababyeyi bari gupfa, bari kunyagwa, bari gusenyerwa, kandi mbe barabibonye ntaco bakoze, ntaco donc baterereye, ntaco batanze umusanzu. Nukuvuga nimba haba batwika abandi bakabarya, abandi bakabagira gute, iyo ni impfu twategurijwe gupfa. Gusa abari muri leta iri kubikora ntago bari kubibona, ntago bari kubibona. Buriya igisigaye aho ibintu biri kusha byanga byakunda bose bazofa ziriya mfu. Baracafi impfu zibabaje, turacabona impfu zibabaje kubera kuko umuntu utabona umwanzi we uzanga byakunda iwazamubonera. Ntaho bari muri leta abirirwa badutuka n'abandi bigira ngo n'abanyepolitike birirwa badutuka bimbura mukoro. Ndibaza ko nta kaga tuzogira kazoruta ko bazogira. Sho kuba hano twaratanga ibyago ariko bakazabiheruka niko bigomba kugenda. Umuntu wirengagije gupfa kwa mugenzi we, umuntu warebye abiwabo bashira akabarebera, atabuze icyo yokora, atabuze uburyo, atabuze amaboko, atabuze ikindi ukora ngo asove umwinonsa w'amaraso ye. Ndakubwiza kuri iyi ntambara n'ibizarangiriraho, iyi ntambara izabarangiriraho. Iyi n'abantu batumira umurenge kaboneka message ngo mube maso ngo twabonye message, hari umunsi message zaziva umurenge nazo zigacurika zimanukira ngo zijiyo bari mube maso. Intwari General Makanika yakomeje kugenda ababwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Aba bose barimo ba Masunzu ndetse n'abandi batandukanye bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi babarizwa ikinshasa ndetse no mu gisirikare cya FARDC bakomeje kugenda bica bagenzi babo bo muri M23 ndetse no muri Twirwaneho. Tugiye kugaruka rero kwifungwa cyangwa itabwa muri yombi rya Lieutenant General Pacifique Masunzu. Ni umuyobozi cyangwa umuyobozi w'akarere ka gatatu k'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Lieutenant General Pacifique Masunzu yatawe muri yombi mbere yo kujya gufungirwa ikinshasa. Amakuru avuga ko Masunzu yatawe muri yombi ku cyumweru tariki 2 Ugushyingo afatiwe mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo mbere yo kujyanwa ikinshasa. Uyu generali avuga ko azira guha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru y'ubutasi y'ibinyoma ndetse no kuba nyirabayazana w'ifatwa ry'umujyi wa Nzibira wo muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo wigaruriwe na AFCM mu kwezi gushize. Masunzu ukomoka mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yayoboraga zone ya gatatu y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ihuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Maniema, Ituri, Chopo, Bawere na Otwere kuva mu Kuboza 2024. Uyu generali ashinjwa kuba ari we inyuma y'ibitero by'indege no zo mu bwoko bwa drone, ni ubiri inyuma y'ibitero bya drone bimaze igihe byibasira ibirindiro bya AFCM 23 muri Kivu zombi ndetse no mu bice bituwe n'abaturage. Bivugwa kandi ko ari we uri inyuma y'ibitero bya drone
birimo icyiciwemo General de Brigade Michel Rukunda Batazira Makanika wahoze ari umuyobozi w'umutwe wa Twirwaneho ushinzwe kurengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ngira ngo rero nk'uko mubyiyumvira, uyu mugabo yakoze ibyaha byinshi, agambanira umuryango, agambanira bene wabo, ndetse bigeraho yica intwari y'abanyamurenge Generali Rukunda Michel Batazira Makanika. Ibi byose rero bikaba nawe bimugizeho ingaruka zikomeye cyane. Tshisekedi nta murebeye ijisho, amugize nka bagenzi be bandi barimo baciwewe n'abandi batandukanye bakomeje kugenda bafatwa mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko andi makuru avugwa ku itabwa muri yombi ry'uyu mugabo ahari atigeze avugwa nuko General Pacifique Masunzu arimo gushinjwa kwirengagiza inshingano no kudakurikirana neza bamwe mu basirikare bakuru bo mu ntara ya gatatu y'ingabo za FARDC muri Turi, bakekwaho kugira uruhare mu guhungabanya umutekano w'iyo ntara binyuze mu kugurisha intwaro n'amasasu y'intambara ku mitwe yitwaje intwaro, cyane cyane kuwa Kodeko. Ibyo ni nabyo bimwe mu byatumye ahamagazwa i Kinshasa, nubwo abayobozi babigaragaje nk'ibiganiro bisanzwe. Bamwe mu barwanyi b'umutwe wa Kodeko ubu bamaze kwiyunga n'imitwe ya Wazalendo baherutse kugaragara bitwaje intwaro nyinshi nizo mu rwego rwo hejuru zirimo PKM na 12.7mm zituruka mu ntwaro nshya ziherutse kugurwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo ntwaro kandi zatanzwe no ku yindi mitwe ya Wazalendo ndetse no ku ngabo za FDLR mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibyo byose byongera gukomeza gukemangwa ko hari ubufatanye hagati y'abasirikare bamwe n'iyo mitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace, bigatuma ubwicanyi no guhungabana k'umutekano bikomeza muri Ituri. Intara ya Ituri ikomeje kumenyekana ku isi yose kubera ubwicanyi buhoraho kandi bw'indengakamere bugamije cyane cyane kwibasira abagize umuryango w'Abahema ndetse n'abaturage bo mu itsinda ryitwa G5 rigizwe n'amoko 5 akunze kugirirwa nabi na Kodeko n'imitwe iyifasha, irimo n'umutwe wa Mai Mai ukomoka mu majyaruguru ya Beni muri Rubero. Ngira ngo murabyumva rero, ibi bibazo bikomeye cyane bikomeje kuba kuri Masunzu, wakomeje kugenda aburirwa, wakomeje kugenda abwirwa ko ibyo arimo bitazamugwa amahoro, ariko agapfa kawuriwe n'impongo. General Makanika yarabikubwiye, ariko urabibonye. Bagenzi bawe rero nabo bakomeje gukora ibisa nk'ibyo, ngira ngo barazwi benshi batandukanye, bakaba nabo bizabageraho atari we wenyine bigezeho. Ngira ngo murabizi ko Colonel Rugabisha yapfiriye ku rugamba nyuma yo gukora ibikorwa nawe bitandukanye byo kugambanira umuryango, kugambanira abanyamurenge. Colonel Rugabisha ngira ngo murabizi ibyamubayeho. Ikindi kandi nuko Ruhorimbere nawe, Eric Ruhorimbere nawe ngo ashobora kuba yatawe muri yombi. Alex Gisaro ni wowe utahiwe, ntugira ubwoba, nawe bishobora kukugeraho isaha iyariyo yose. Amakuru yo y'aba bagabo ndakomeza kugenda nyabakurikiranira 5 kuri 5 nk'ibisanzwe. Rero ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane muri abagaciro.